Jadi bang mangai kita rasa heran, kayaknya duit di rumah ada berhabisan. Lamun kayak gini kita pajang sakit rakungan. Abang nang imbah tadi harga 50-an. Jadi bang di amang mama dehi piar geles nang ini duit ada berhabisan. Nang bang busnya ada tuh di sini berdiri di Muharam Lautan. Jadi tuh bang busnya si Dindi Utabero ujar nang bediam. Iya, jadi tak lupa lawan kakak disi ulun mau ucapakan dengan cintamu ya Rabbi, damaikan hati ini. Salah ku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berenang temuimu di surga. Oh terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'ud Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Salah ku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berenang temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Sami, Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'ud du'ana. من أنا لولاكم كيف ما أحبكم، كيف ما أهواكم. من أنا من أنا مولاكم، كيف ما أحبكم، كيف ما أهواكم. من أنا مولاكم، كيف ما أحبكم، كيف ما أهواكم. من أنا مولاكم، كيف ما أحبكم، كيف ما أهواكم. بالمؤمنين الذي مولاه دائم عبدي وجد بنا أمدي مولاه وهذا هي الله. بالمؤمنين الذي مولاه دائم عبدي وجد بنا أمدي مولاه
المؤمنين واحد بنا أمدي مولا naik ke sini Bu, naik. بالمؤمنين أمدي مولا واحد بنا أمدي مولا Ke atas. واحد بنا Ke atas. Naik ke atas. طلما تولي ذكر روحني وكل ما تولي ذكر روحني Ke atas. والأنا تولي يا Asik, naik. قدير بالمؤمنين Ini bujang, beda dua bujang. Ini bujang. واحد بلا أماني واحد بلا ولدي بالمؤمنين أماني واحد بلا أماني مولا واحد بلا ولدي Iya. Asik. Ayo ibu-ibu. طاهر قلبي المصطفى صبي صلى عليه Ayo anak-anak Jimoy. وصفاته صلى من سواه والقدة وحبيبي وداعة الندى يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربي مولاي صل وسلم دائما ابدا بك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا كل بمرض صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله Kita berbahagia di hari pengantin. Iya. Ayo pengantin. طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صبي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه والقدرة وحبيبي ودعوة الندى يا رسول الله يا حبيب الله فالقوم لنا نلقاه ندعوك يا ربي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا لخلق كلهم يا ربي صل عليه صل عليه يا ربي صل عليه رحمة الله اللهم صل على المصطفى إمام العنوب وبين الوفاء 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 السلام يلا
للوفاء اللهم صل على المصطفى إمام الولود للوفاء الله إمام العلوم للوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم للوفاء. Sungguh senangnya pengantin Senang aja nyaman malam nih. malam pertama oh malu-malu Wajar aja sopan mamulan wajar ya. malam kedua padamkan lampu Jangan bak ada pamulaan. malam ketiga tak boleh tahu kipaslah kipas mencari angin menutup pintu buka jendela amboi nikmatnya yang baru kawin bantalnya satu kepala dua oh masa bujang berakhir sudah dua mempelai tersenyum ramah satu hari pun tak mau berpisah pagi dan sore rambutnya basah. Kasih pantun dulu. Tambah lagi. Sungguh senangnya pengantin baru malam pertama oh malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga sungguh senangnya pengantin baru malam pertama oh malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu Lalu tak lupa kami mau ucap banget Madihin kami turun merasa pang takutan melihat ada Ecel hari ini berbaju macan Jadi bang kami ini bermadihinan kami turun ke panggung nilai asa tupan mana tuh di sini bermadihinan jelas bermadihin merasa ai takutan karena tuh di sini kenal berkata jadi bang mangai kita rasa heran kayaknya duit di rumah ada berhabisan lamun kayak gini kita pajang sakit rakungan apang nang imbah tadi harga 50-an sawiran nang tadi tunggal harga puluhan harga puluhan jadi bang di amang mama dehi piar jelas nang ini duit ada berhabisan nang nopang busnya ada tuh di sini berdiri di muharan lawan jadi topang busnya si dinding utabero ujar nang bediam jadi tak lupa lawan kakak disi ulun mau ucapakan jadi alhamdulillah terima kasih banyak pian menambahiakan tahu ini sakader menjulung akan ada duit ini pacang diberi pian jadi wan kakak disi nang ke kota baru pian betulakan mudahan tuh di sana selalu dalam lindungan usaha pian diberikan keberkahan mudahan kai pian selalu parajekian jadi nang tak lupa bertahan kami doakan mudahan panjang umur kita sehat badan Allah sehat badan jadi pulang malanjut takkan
pang pengantin memberi isawiran. Alhamdulillah. Jadi ini pantun pengantin naik gesan pian. Nyaman tuh nyamannya mama kan pampakit. Lain nang mamakannya kita di dalam rumah. Kita doa akan gesan tuh pengantin. Mudah-mudahan itu sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi lawan acil nang bebeju macan hari ini kami pada hit. Tadi Manga Mira ada jual lawan kami. Sedikit banyaknya 20 membeli. Kadang-kadang jadi bang cilai ulun memadahakan ada usaha aja memberi sawiran. Cuma kawan tadi cilai bagagaya. Jadi wan Aceh kami mau ucapkan. Jadi Mangai Sidin belum memberi kita sudah dapat keberkahan. Karena 20 sudah bertambah duit pian. Nilainya bejugit Mangawan di kami pacang ditambah iya kan. Jadi tak lupa ulun harus saat. Jadi di Bang Aceh pacang kami tambahi pulang. Jadi lawan dia nah yang Sidin timung Mangai mandebat sawiran. Jadi Bang Pian pulang dilanjutkan. Namun bila wanita terus harau ini habis beretaan. Rugi kita beretaan. Jadi bang di kita mal lanjutkan. Lamunnya bemadihin ada pacak pimpinan. Kita adihin nas bedua. Pian tuh nyamanai naong beretaan. Nang istilah kata ulun tapaluh pulang. Karena bila bepanas tambah berhiran. Jadi wan Aceh terima kasih banyak pian memberi sawiran. Kalau dilihat-lihat duitnya pina nyonyok satu duit angsuran. Jadi wan pian cilai imbah menyawer kaina begena pula. Karena ni sawiran kita bagi giliran ya. Jadi tak lupa kami mana rusakan. Dan ini duit kami memberikan ukian. Mudah cilah pian selalu para rezekian. Doakan jua kami selalu sehat badan. Nang itu bang duit kedusah nang dibulik kakak. Kami nang hendak naik sudah kapanasan. Jadi tak lupa kami mah minta rela maaf lawan pian.